Maluk sira hanesak ngitatene ona fulang Dezembro nudar fulang ida nebe ia signifikado. Fulang nebe spesial tebes may ita nudar maromag ni povo. Tambah promesa restauração no salvação ba maromag ni povo kumpri ona lihu si Salvador ni Moris. Promesa idane nudar realização ba profesia nebe profeta Isaias atau uluk ona molok sa Salvador ne Moris may ba ita. Profeta Isaias atau idane ya livro Isaias capítulo 9 versículo 6 dehang nune. Tambah labarik ida Moris may ba ita. No ita simu uang mane ida. Nia selori governo ia ninia kabas. No ninia narang makfurak liu konsileru maromak bitnaing aman rohan like liurai oang dame niang. Profeta Isaias fasai idane majemenus ya tinang atus itu racing molok labarik ne Moris ba ita. Labarik ida Moris may ba ita ida nemak ita narang ita ni Salvador Jesus Cristo. Nebe ita sempre celebra ni Moris ya fulan Dezembro no ia tempo Natal. Barak mak interpreta Natal husi perspektiva oing-oing. Geralmente igreja idida halo celebração sir nebe bot completo hos decoração ka enfeita oing-oing hosasang dekorativo sira tanto ia igreja larang no ba aihung Natal niang na konho lampu dekorativo no ia tang aksesorio dekoração sira seluk. Sunod liling nebe simboliza Kristo ni na Romang no drama sir nebe konta historiko na ba Kristo ni Moris lasesmo susi figura Santa Claus niang ia celebração idane hudi aumenta atmosfera nebe furak no sai Moris liutang bay mabalu Natal mos sinonimu hofo presente sira nudar sinal doming no hamutuk niang momento ne ema barak aproveita oportunidade idane ho ditroca presenti ka fo presenti ba familia ba parente ba kolega ba belo no ba ema sir nabe sir hadomi no dar expressão doming niang alenda idane ya mosani barak heng Natal no dar oportunidade osang meang atu alibur hamutu ko familia balu fo di tempo feres idane ho di fila ba kunua idida ba distrito idida balung fali ho familia ka kolega halo viaje barai liur ho di kria memoria nebe furak entre sira balung seluk fali simu Natal ho aparência fong ropa fong sepatu fong fug fong atais fong no se ia mudança kik sira seluk tang nudar simbolu renovação no fresco niang tanto fisiku nomos spiritual bacir hotu diak kapas nomos la sala mabese ita interpreta date ka compreender date Natal nudar celebração decoração presente mudança de aparência ka férias então ita lua ona esensia lolos husi Natal ne niang rasik Natal laos date kona ba seremonia ka celebração mundo niang anesang oing hamensiona onane mabe Natal mak momento sagrado ida atu ita reflekte kona ba maromak ne doming nebe ni haraik ba mundo lihusi ni uang Jesus Kristo no maromak manifesta ni grasa no doming rohan like niang lihusi ni uang Jesus Kristo o di Moris may ba ita ida nemak evidensia lolos katak maromak hadomi tebes mundo hadomi tebes humanidade hadomi tebes ema no hadomi tebes ita salanain sir hotu tambah sama kanesang ne tambah maromak magdoming atete ia João capítulo 4 versículo 8 ne maromak ni doming la manifesta oleh fang mamok det laos doming debe abstrato laos doming debe existi det ia conceito ka teori rumah ka doming nebe laos det ho promesa nebe mamuk kala ia conteúdo rumah mabe maromak ne doming mak doming ida nebe na konho evidencia doming nebe prova liusi asang real doming nebe hatudo liusi sacrifício no doming nebe belefo buat nebe extraordinario liu ia ni ang rasik bamundo no evidencia husilia los kona ba maromak ne doming idane ita belhare ia evangelho São João capítulo 3 versículo 16 no 17 ne no ia nabah tetema ita katak tama maromak hadomi tebes mundo tonya foni ni uang mane mesak atu ema hotu nebe fier bania selalakong may be sehetang Moris rohan like tamba maromak haruka ninia uang mane maya mundu laos atu fosala mundu may be atu mundu bel hetang salvação liu sinia ya versículo 16 oing ne quando kulia konabat tamba maromak hadomi tebes mundo continua keras so frase tu irmai to nia fo ninia uang mane mesak
Idane hatu de evidência husi doming maramak niang nebe ni manifesta li husi ni fo ni uan Jesus Kristo hodi moris mai ba ita. Idane mak significação lolos husi Natal nene rasik. Katak e fulan Dezembro idane maka momentu glorioso ida atu ita reflete kona ba maramak ni doming nebe asliu, bot liu, prefeito liu, superior liu, extraordinary liu, no doming nebe rohan like no incondicional. Nebe ni haraik mai ita liusi ni uan Jesus Kristo hodi moris mai ba ita. Ani sa oing profeta Isaias satu te ona ka profesia ona kona ba idane. Mai be tambah sa moromak thank you for ka pronto sakrifika ni uang mane mesak Jesus Kristo ba mundu o moris mai ba ita. Razão ia idadet tambah det doming. Razão idane ita belhare ia João capítulo 3 versículo 16 oing ne. No ia naba dehang tamba maroma ka domi tebes mundu tonia fo ni oang mane mesak ia ne maroma ka tudu ni doming nebe kleang liu doming nebe luan tebes doming nebe label atu sukat no doming nebe la ia limiti liu li fong hotu nebe ita bel expressa liu ita mania compreensão no imaginação sir hotu no la ia li fong ida mak ita bel describe kona pa maroma ni doming ida ne sene sedelos mak maroma karak atu ita halo nudar sinal ida katak ita karak simu duni ni doming idane iya itane moris la seluk lalet maroma hakarak det atau ita responde bani doming idane ho dalang ita fiar det bani uang Jesus Kristo tambah ia João capítulo 3 versículo 16 oing ne wang hira kuliah konaba tambah maroma ka domi tebes mundu tonia foni uang mani mesak lia fong ne liga kera solifang tirmai atu ema hotu nebe fiar bania nia ya nemak se nia ya nemak uang mane mesak ia leteng ne no ang mane mesak nemak itane Salvador Jesus Kristo no resultado hus itane fiar ba Jesus Kristo idane igusmai ita sela lakong mai be hetang moris rohan lai idane mak maroma hakarak atu ita halo katak nia karak det atu ita fiar bani uang Jesus Kristo idane mabe dalam barak ita suruh realidade ida katak ema barak celebra Natal mabe sir lakoi atu fiar lolos det ba Jesus Kristo idane hanesam paradoksu ka kontradisaun ida nebe dalam rumah halo ita hanueng kleang ditang kona ba significado lolos husi celebração Natal ida ne ronane fiar Jesus maksa sentru ba celebração Natal niniang lahu fiar ida ne ita celebrate momentu ida nebe lahu compreensão ba nini conteúdo nebe lolos ita monu ona ba abitu ida hodi halo celebração Natal ida ne nebe focaliu det bas festa hahang tua ropa presenti no selu-seluk tang to halo ita lua kadada sesti ita na atenção husi significação lolos kona ba Jesus ni moris ida ne Natal ti lolos maroma hakarak atu ita simun uan Jesus Kristo mabe to agora ema barak lakoi conhecenia simunia mundo ignoran na fating nia rejeita nia anesa ngatete ia João capítulo 1 versículo 10 no 11 ne dehang nia ia mundo ona mabe mundo la conhecenia nia mai ba ni nia rai rasik mabe ni nia povo la simunia tinang batinang ita sempre celebra Jesus ni tinang moris niang mabe nia ida nebe ita celebra bane ita duni sestia ita duni saitia ita lakoi simunia siansane baselos mak ita celebra ba se ita la simu Jesus se ita sela simu maromak ne doming ne se ita la simu Jesus ita sela simu moris orang laik se ita la simu Jesus ita sela hetang salvação no la ia salvação ia maselu tambah la ia narang selu ia la leang okos nebe maromak fo ba ema hodi ita bele hetang salvação apostol capítulo 4 versículo 12 hatete nune la ia salvação ia maselu no la ia narang seluk nebe maromak fo nebe liusinia ita bele hetang salvação so ia det Salvador no lihusi di narang Jesus Kristo ida nemak ita bele hetang moris rohan like no ia João capítulo 3 versículo 17 oing ne mos confirma ona ma ita katak tama maromak harukan ini orang mane maya mundu la osat fo sala ba mundu mabe atu mundu bele hetang salvação lihusinia se ema hutu hakarak hetang moris rohan like se ema hutu hakarak hetang salvação transformação restauração no se ema hutu hakarak bato maromak hakarak kalakoi simu kala simu tengki liusidet Jesus Kristo la hetang dalan seluk no Jesus Kristo asik mos dehang hau magdalang lelos no moris ema ida labele bato ba amang selaliu hau João capítulo 14 versículo 6 ne Kristo dia hamak dalang laya ema ida bele bato amang selaliu hau ida ne deklarasang ida ne bekliang liu eksklusif liu husi na Jesus Kristo ba mundu no husi tempo uluk to agora laya ema ida laya profeta ida laya santu ka santa ida laya sentista ida laya materik naing ida laya filosofi ida nebe bela hamrik ho dideklara kata hamak dalang lelos no moris laya ema ida ba amang selaliu hau so ia ida det nemak Jesus Kristo
Siansane, ema sedet mag-existi ang mundo na ne, sila bato maramag sila liudet hu Jesus Kristo, ka fiaret ba Jesus Kristo. Religion sa dadet mag-existi ang mundo idane, sila bato maramag sila liudet hu Jesus Kristo, ka fiaret ba Jesus Kristo. Tanto fiar sa dadet mag-ia mundo idane, sila bato maramag sila liudet hu Jesus Kristo, ka fiaret ba Jesus Kristo. Ia dalam barak bela bato Roma, may beso niku ia dalam idadet magbela to balalehang, ne maklihusi Jesus Kristo. Ita tu riku to enebe, ita tu susesu to enebe, ita tu matenek to enebe, ita tu ia poder to enebe, ita tu ukung to enebe. May beso in loro mag ita lakoy fiar ba Jesus Kristo, ita sila hetang salvação. Maski buat sini hotu, importante ita ni muris lorong niang, may be hanu imba katak, buat siremos sila garante ita, sila salva ita, no sila lori ita ba muris roang like. No Jesus rasimos dehang. Tambah idane, ye folin saida ba ema sene manang mundu tomak may be ni lakong ni muris. Ka ema bele fo saida hodi trokan ni muris. Ne na Jesus Kristo rasik makatete lifuang idane. Ia Matius kapitulo 16 versículo 26 ne. No ia liang Indonesia karek dehang. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Folin seda ba o bela ia mundu tomak mabe o lakong salvasang ba o neklamar. No Jesus Kristo nia lifuang ia versículo idane. Fonoing maita katak laya butida ia mundu idane bela troka kasosa klamar de salvasang. No la bela tu troka valor rohan laik niang nebe maroma karaik lihu si Jesus Kristo buhudi muris may ita siasane maromak ni doming nebe ni ekspresa liu si Jesus Kristo ni muris ia Natal idane maks nudara sentru ba selebrasang Natal nene rasik no Jesus Kristo ni presensa ia mundu ne mak hanesang dalang uniku no extraordinary ida ba ita salanain sirhutu no wahira ita fiar det bania ita sehetang muris orang laik no salvasang ba ita ni klamar tama maroma karuka ni uang maya mundu laos satu fosala ba mundu mabi atu mundu bele hetan salvasang liu husinia ia João kapitulo 3 versículo 17 oing ne Natal idane ita hetang hanoing katak Jesus magdalang uniku ba salvasang no muris orang laik niang tamane mai ita fiar tomak badet nia no simunia nudar presenti doming niang husi maromak tama Jesus magdalang laya ema ida bele toba maromak selali husinia fiar red ba Jesus hanesan dalang kata rekonya senia nudar fonte uniku ba salvasong no moris rohan laik niang no simunia nudar maromak no Salvador mai ita ni moris tama Jesus mag maromak ne presenti Natal doming niang nebe falling liu ba ita salanain sirhotu simu no fiar red ba idane selori salvasong no moris rohan laik ba no mai ita ni moris marama harek bensa ba ita hotu honi ni doming nebe rohan laik damai Natal ba ita hotu amen.